Kanchasticom sai hemalong KSA KRA Karsa Kanchasticom atumpen kherang kamai tipha Republic Day Catalonia phan kachesika mai kangni KSA Inglong Phola pen HPYA hamphang song tum di futown ki pangthara sai ki deng Cardom News time along penili Villarban Trophy. The Narjik Thabir Tang Ton Pen. Majidong Kripli Arni train pen Delhi Ramlila Medan along Autonomous State ke handa marat Majidong Gora Hini Arni Hemlong tu nang chili tusi Majidong ni Paing Gora Ketom Arni Kanchasticom Masai Hem along Perangke Mai Padu Ponsi Karbiang Long Social Organization Doan Lapen Political Party Congress BJP AJP di Mahasau CM Lapen Karbiang Long CM atum aphan dharna ki padu panalong Kachirap kachitu duna pot Perangke Mai Long Choropon New Delhi Ramlila Medan along no autonomous state no rest a slogan ketaram pen kipar om dampro barat Majidong Gora Hini Arni Hemlong tu nang chilesi Majidong ni Paing Gora Ketom Arni difu Kanchasticom Masai Hemalong Perangke Mai Padopon None Phong Delhi kedam Karbiang Long la pen dimha sau pen suri arat Bharat Sarkar aphan arpong tur lok pen autonomous state ke hang pachin khan Kanchasticom KSA KRA Karsa pen kipatir pihemper ke hang asai long Congress pen MP Biren Singh Ingti MLA Barim Klengdun Ingti AGP amai phu Sam Singh Kro BJP pen Youth Morcha amai phu Dilip Biatum Chitong Dun pen alang litum Pinpur Alota Prime Minister Narendra Modi Home Minister Rajnath Singh la pen Union Minister Kiren Rijiju arideng Pajor Tekang Loposi Perangke Mai long pangda 19 December ani dhana dodam do Delhi lo na penasa dhana ke dodam niu lo success pig lo un pig lo na penada Karbiang lo la pen dima house lo ke doan non political organization youth organization social women student organization do na chilangan pamilo la siniarong lo la sikat du kawe phanta Karbiang Long la pen dima hasaw long kiduan dak Delhi nang aduna tum anaphan ning kang sama kardom ahir jumi pajir lo na pen akalo monon tisita la sora thaga program du kulote nang dunji nang sirap unji kusi mathalo la pen tuning ri lo je eletum la so autonomous state kilong ja phan eletum chilang rap pe nai claim rap pe nai palong rap pe nai ladak parti lam chipong ne ladak dharma lam chiuna ne Aprang alam aprang padam tang padam manang none aprang mang ke litum chilang rap pet le palong anang apen long unji la pen long vek ji kusi ni tu mathalo Difu Circuit House along Majidong Gora Hini Arni Republic Day Catalonia phan kachesik kachadang mai padopon Additional Deputy Commissioner SDC S. Sonowal Penchapahim Puamayalong Rat Arni Mati Republic Day Catalonia Puta Kachingwai Aklong Palidam Kaprek Saikam Sai Puchukamaratum Kachatong Amayalong Republic Day Arongajaya Sai Angdeng Tin Kapachunjia Phanta Saya Padeng Chepekpon Muning Arkoy Chiklo Inkora Hini Arni Pen March Pass Aphan Kaseke Asai Pangcheng Pupusonta ADC Sonowal Mayalong Pachatak Mayalong Superintendent of Police Pen Chenglok Penangan Raikom Sai Puatum Chatong Dunrinti KSA Inglong Phola pen HPYA tum chelangsi Majidong ni Paing Gora Ketom Arni ada porphai kebrach tim apor pen difutan arloke pangthara sai kedengpon Town Committee achukomara tumaphan lang plot pen le kapangthara sai kedengkali Bonta difu town aloka sa or penchelang no daga jok si kapang cherasai kedeng pusi KSA Inglong po rap kong chunbang thangsing timong lapen HPYA maipu enjoy ti sortum pherangkya thengno than pachini Aupet kini tum la sopini la sop cleanliness program kita engke la town committee long dorma kilong le employee tu again kita engali lagi ili mithang town Jepang China nani men prung nani abuya abun ke chelang dak la sini tu pilih KSE pelapen HPYA tum chelang si la sop cleanliness program te lo la pen ini tum la song chelang pet pen isi Karbiang lo termas konsiphan pressure bilang lo la Town committee long kwan mala chokumar tuma asilari pendingan sabdi ne papi phan sudiri lo la pen akuru thulen de lo la so cleanliness program ki teng tum la
dorma kilong le employment to engage kita mali mithang town chelang dak asi mithang anutin si responsibility to nai je town city king clean si to nai kai mat mithang adim ke ekdom mane sakhabe si to nai tum कैसे इन लोग होपेंस ना मिलने तुम इसलिए चिपंगरूम पे मिले तुम लबांगसो साइ के देंगे टाउन कमिटी चुकमारा तुम और वहाँ के लोग ले लसो अगेंस्ट में क्लेम करी अब इमीडिएटली नॉन केसीसी तुम आप इमीडिएटली नॉन इपी अफान लापेन प्राप्जिन पे नॉन इपे पुलते नेले तुम प्राप्जिन पे नेले तुम तमें जेराब दुंजी लापेन नेले तुम चेसोंग पी टाउन कमिटी बन चेसोंग पी पुसी नेले तुम लबांगसो कैसे इन लोग होपेंस तमें नेले तुम जॉइंट पे नेले तुम क्लेम लो लापेन उना नेले तुम बोरी पीजी non malam support pandi na parman biar tambung terpenik sina. Aprangsi nili kating honai nilip arat lapen karbi anglong arat kidoan apanda nili ning aklong pen Christmas akardom pajer iglo kardom kedamtang aningkan kemesen pen kadu kowe ke jok kelong asom hosi pining labangso a Christmas pen ajok kadu kowe karbi anglong kedoan arat tumta ning arong ning kang sam lapen arna malong ahir jume long popusi nili ning thelo kardom Biswas Car Zone, used four-wheeler showroom near Harukat Civil Hospital. All types of used cars are available at a very cheap rate. For more details, please contact at 9435169675 or 9954835181. Blossom Beauty Clinic and Training Center. Facilities available: list of haircut, hair treatment, hair oiling, henna, straightening, hair perming, full body spa, coloring, waxing, manicure and pedicure, party makeup, list of facial, signature galvanic facial, signature Orledas facial, gold, pearl, diamond facial, fruits facial, cleanup, normal facial and bleach. Blossom Beauty Clinic and Training Center, KST Road near Aturkimi Outlet, Difu, Karbi Anglong. Banalata Chaudhary Deka 9435539500. Holy Child Academy, Lurulangso, Difu, Karbi Anglong. New admission starts from 15th of December 2017 for the class of playgroup to class 5. The new classes will start from 8th of January 2018. The academy provides many facilities such as computer education, secure environment, music and dance class, art and painting class, playroom, audio-visual room, school tuition, daycare, school tiffin, smart class, child development center, etc. Parents or guardians are requested to collect the admission form from the principal office at office hours. For more details, please contact at 9854-143-772 or you can also contact at 03-671-27900. Biswas Motors Yamaha, two-wheeler showroom near Hauragat SBI ATM. Full tank fuel on all scooters is offered till Christmas. Good servicing facilities and all accessories and parts are available here. For more details, contact 7896955806 or 9954833491. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এটি আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Kanch, Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along long pon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, upthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu long pon ikji.
Dihin amo apiputhot birta long wang thulo ningkan phokep ke pleng along pacheton pen madijoing kora ke thomla pen ingkora pli arni bokolia ke patwa klam along bokolia ghat higher secondary school setalin kartu ke padu amai pialong toklang la pen okpran minister Himonto Biswa Sharma kiwang jalam do pusi card news along birta nangli Bokolia Ghat Higher Secondary School ta Karbi Anglong Angbong Kemesen School Angbong Sidolo Laso School Arta ningkan phokep ke pleng aningkan along pacheton pen matijo ingkora ke thomla pen ingkora pli arni Bokolia Ghat ke patwa klam along setalin ke padu mai pi padoji ke padu sia rad mai pialong okpran la pen Toklang Minister Himonto Biswa Sharma kiwang jalam do pusi tirika mamai pen pachini mai pigecheng si arni lama kangthur kachikimo armuchejeng Lukimo kangpula pen toklang puthak kachingwai doji adunthu mai pi arni mate matijong ingkora pli arni Minister Sharma penan parta Karbi Anglong Autonomous Council Chairman CM MLA EM MEC tungkachitong dunji alam tado Jiri kindeng pen kilometer troksi an kahelo tumeng langso karbiskap langet kapinar artung langso lapen mirdo long pak an parang trarar tumpini arnian takacheleng atowar kahino chot kalisi black topping atowar antar cheleng dun long bang velang Pinpur me Karbi Anglong District Council long that pen pining kanan artaning kan trokebra trok an pleng tanglo Lapen laso a council along longri arlo asonason ke paching thorji aphan pura aning kan wangsi lak atangka padamlo setami jasmen rong atok anu malom mesen pen kacheleng atowar me langa kisung judun e plengon elang kedam tang arni BJP victory rally amai kangni ponahut Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang juri kindeng hamar pangrum pet pen longkri siadim black topping atowar salampo laswang bong pen skap pen juri kindeng adakta black topping atowar salampo pusi hala so amai kangnia hudlam chak pitekang Lasila parang trok aradatum black topping atowar kasalam chia phansi towar chalang rin tilu pusi card news aferang ke kahumrida mahut pachini lapen towar kahino chotkali langrohini kapdet aphisi juri kindeng ahithi pali unchi puta chathan Birta bangkila pasikang ton pon iklo laing bam chakan news channel do me thangmi kruwang thu